bikomeze wizera yego ndavyizeye kandi Imana izotugirira neza ndabizi ko atari Imana yigeze iduhera kuko nizeye ko Imana isobana namwe mukomeze kudusengera nk'uko mubikora buri gihe ndazi ko mutatuvana mu mutima yego hama reka dusenge Imana duce bugufi dusenge Imana turagushima Mana turagukengurukira kuri Imana nziza kandi uri Imana ugenda utugira neza none turagushima Mana kuri Imana nziza wakoze cyane amaraso aguhezagire amen kandi nizeye azongera neza amen muteze ubutabarwa kuva ku Mana amen amen ndagiye no kubaza n'icyo ufata nawe ngukumbuye twari duhugura lisani inkuru zacu nziza zidahera z'abavuga tugire tuguma tuvuge mahana ni hatari dukuru tudahera mufatiye ndaga wahanze niko nikodi ngi nakuzanira mwana wa mama ego nawe ntutevye oya ariko ntaza gutevya hira bana banguka twanyabariye abana aho bushanagera kugira bazukuramutse we mimi kweri urajinyika mimi sawa muramutse tantine murazi ko ari ngambe yasina namo derere ngakuze ayo mwana nenda akuboye sawa tante neza leo ki bi wabaye inkumi nani kukiza kundaba karibu merci uwo yambaye karibu sawa mwe mwari mwari sawa natwe turaganira na mama wawe turasubira abasezera ngiye Mariya ndabona wakuze jijibisa ariko yabaduha umwana ariko ndagutera nk'umwana wa mama yagira rero yewe ndabona biragoye ibyo kurera abana biragoye cyane biragoye gute cyane rwose uzituma ko bananiye bakunaniye bananiye cyane cyane mwisha ni umwana nzi nizeye reka ni muryo bona bimasubye ubwenge asumba ubwenge n'umwana w'ikoresha asubye ubwenge n'umwana mutoyi ngo uwo mimi yigize kuba ruje arafata agaca mw'amababa aho abonye impumyi aho abonye bose araserura akaza ngo aje kubagaburira none ndakubaze icyo nicyo kibazo ufise muri rugo urumva atari ikibazo rero wewe kuba atora umuntu kwibarabara akamuzana ngaha akamufasha nicyo kinumva kiguteye ikibazo urumva atari ikibazo ntagenda kubaza uravye umuceri w'iki gihe ikiro cy'ibihumbi 5 ibiharage 4,000 ibintu byose byaduze umwana agiye arazana abantu agaburira ngahaje urumva bizogenda gutemba ariko nkorera makomo mugisa ndi mutoyi wawe kandi ndakubaha ariko ibintu miri agira ahubwo nivyo byiza ku buzima bwawe novuga ko ariko arakwega imigisha mu rugo rwawe ahubwo miri n'umuntu mwiza cyane yumvira gufasha muri iki gihe tugezemo yumvira gufasha abantu muri ibi bihe turimo ni umwana mwiza cyane jana kwizana ndamushigikiye friends ni kuri ndamushigikiye sha ndagutera n'inkuru cyane ndagutera n'inkuru babazwa n'umuntu nababazwa n'utabyara nawe ko wabyara uzabana niyo bajya abana bawe bakura bakakugaya sivyo bagenda bayorora abantu bose baza kubagaburira urabona ko bitazo kubabaza kwirasiyo uzaba wasumye ku bintu n'ukuntu bizimvye mugishura mbabazi kuba miri afasha abantu icyo kintu kiraguhangayikisha ndabuzonga muno mwanya turimo ni kuri icyo kintu ntacyo wonganyira ngo ndakikwemerera ndabuzonga ahubwo miri ndamushigikiye ijana ku ijana byumva ntasoni hano ufashije kubarira ukabaye impanuro ubahe impanuro ndabaha ni uri kuvuga ko washigikira mimi ngo ndagufashe gushigikira ibintu by'amafuti kuravuga ahubwo noshigikira miri ariko akora iciza azana imigisha mu rugo rwawe imigisha yabisigaye ikasira jewe kubw'iyo mpamvu nyimba uri kuravuga kuri kurababazwa n'ukuntu miri afasha
nukuri narinje muri rugo ndabakumbuye kandi ndabakumbuye cyane kwiyo mpamvu ndigiye gusa uze wiyumvire niwumva ko Miliki natariko arakora ari ciza ndabizi nawe ko uzocira watevye genda sabaye imisigaro mpabwa ingo ziraza genda nta nabaye ndavuga